Arngut kino yalam jong ki arteli ki kenhun Tremon ngobha ki bakentup ya uba baya lapang naka kenhun RBYO bat uba Banshai Marbanyang naka kenhun AIM kila syakhot hajir haka Sardar Police Station haka prateri unai wing hajar puar halor ke jinglet shimbenta jongki haka jingyai rali bala khot penlong da kinohi kai contractual bala syak pendukam hakis nam baladam. Shushu habaya kren syakilat pathai khubor hadin baladam mi na po Sardar Police Station uba Banshai ulayathu baka jingkhot ki pulit kadai halor ki file FIR kum ka jingkeno jongki baki penkhenyan. Uni unong yalam ula buru ka jingkeli da kabaong. Ladangi persyang ban im light load syak keno penkhenyan. Ladangi persyang ban yarap yaki briuru ni syak keno penkhenyan. Ladangi ai apil syak sorkar ru syak keno penkhenyan. Sadaka eipat ngenle. Kibala senran lang hakani kasngi kilong ki dekhot jong kiseng bahalang ringkat kinong hikai. Bat ubansyai ula ongru ba kat hadu mentah ka jingburom yaki police department kadang yaidon. Hakani ka segi pemerintah ka pratrik arin bang layo ka siti ya ka jing syakot hajir hanya po Sardar Police Station hanya ko Sulong ke nakalian juga hanya bang layo ban ai di statement nak ka cepat ke biti ke karena nakalian ke biti bila tokit enga alor ka baide bat ka jing iki kena hikai nam takamat ke jing dawa ke juki nakamta kajing sawen kam kajuki bat nakalian kajunga hi ngai thu ba nakalian kajunga hi ba nga ngalong kumuriu ba tre pai ba tre mon sobha ha bongai i ka ya kajing ot kajing nam kajuki kajing jenjar kajuki den bakila sawen no ya ka belanja kajuki tede nak tak tahu hi ka pelong ngaru bangan ai kajing kersian iki den kilong ba nakamta ka permission makamta terkili-kili obede ba ka 144 CRPC bat ngah hingala depan batai syai hi kiro ba ya kawan 44 CRPC dai ba kem-kem hilapan kanyi rai kata bat ba ka permission ro bagi nakaleng hi kai kila pa ya ka presentation de mentan tak tahu hi ba nakaleng junga ro ngasawan ai ke jingkersian de ke ke basusi bat kolong ba nakaleng jungi ya bangila syakot bat nakaleng jungi priang kata kumki nong yalam bat kinong kersian ba tang ba kawai ke basusi bat kolong ba alor ba kajing penkhen pat jong ka police department ya ka ba kila ai tear gas teksingi ya ba nakaliang juki pat kila penkhen ya kata hato nakaliang ka police department kala sim investigate am namata ka juki pat alor kata ka benta ba kiru kila penkhen ya ka an ter mar nakaliang ka jungi ba ki khot ingi ngila kloi banwan ter nakaliang ka junga pat ka dawa kolong ba nakaliang police department kadai ban investigate no himardor kita ki ba kita pulit ki baron ki hakate kesngi kajing ki namar ba ke gamat hi bagalang nagalang jugin hi kairo ki ki umde ba kira mau kira white kira sum de henre na ki sing balang ba per ki badon nak turo ki wan nak kajing tiplam daga jitibro tiplai aba kimdon gono ro ba kinra ki tiar pen masau ki wan hi brus da brutli tang banwana jing kristian bandawa ya ka sarkar tike pat kalong ba nakadaw ko ba nagalang gino hi kai ki dawa sa ka sarkar ka penlong penban ya kajing sul pat hakadang ka kinohikai la pat hakadang jing ginong yalam bat ka police department de nakalian ko junga syukuntu ba kalong ba nakalian ka police department ro kade ban simkian olor kane ka benta ba umde ban su nyon han pangi kinohikai bat kide ban simkiaro olor ba kajing dawa jong kinohikai kanlong ka bayai bai bat ba kin investigate no ba de kita ki pulit badon kiti katuk kanengot hakati kesngi ya ka ba kinla na ban pendem ke ka ba la penlong iki ba mono ba ai order ki mono ba pa iki ban siat itu tiagas mono ba pa iki ban penun kam itu lati tena kalian police department untuk ban simkian halar kene ka bentah ni mentahi umpaton hi kono kendon ro namar ya mentahi ki khot ban sim tang ka statement na suai tang statement hi ke ba jaha ki ski bola dep Sibon nakalang junga kumuwi na padeng ki nongsong snong ya ka bang jumi bantre ya ka banyeng ban kersang ban senrandam ya ki pai ba pai lang hagi bon ki benta wala da kumong kabor ngamdan andai kazabing ting don ya ki ai ko blay labo ti menin kasngi nakalang junga ro bat i ba baya lapang ya ka bang isya khot halo kejuk ki benta kumuka ba
ngalatip siya hero ya kaban nakaliang jong ka police department ka court yang iban hajir sani kadin nakabta ba ki counter ya ki FIR kay berkhot yi kalong bangi sa ako hi ladangi kum ki paj ba nong song snong ladangi day kita ki social worker ki batray ki kunhon seng balang ba fair andai kat bangirang smutui bangirang day ki breu ki perthai ngisa pa ka jilungo anda bangi poi hapo ka jela anda mangi em hapo ka ni ka jela ngarang mut try bangin yo ya jing songsok nama belai hangtei menin kasngi ngarang kren hero Ahmad inspector ngarang ba ngidang yai buram hi ya ke ka ba ka moto jong ka police department ka labu kata help us to help you kata ka di ka moto ya ka ba ka nakliang jong police department ka labu tengiro ngi ong ta hero sig para paj ba haba piara be ngiro ngi rap pi tendai ka berkhoi kalomba laong penbanding ni bangi penkenya kan ka 144 CRPC andai kini ke berkhoi ngi sa ko umdom ladang ikum ki paj ba menta ko mong ladang i persang bani rap ki breu kata ka mod hala bangi penkenya ladang i persang bania yang lenti ke belai loj ro kata kamu bangi penkenya ladang i persang banwat ban apil sapok ke government ro kata kamu bangi penkenya gatsa bayai ki benta berkhoi ni penkenya ka an jeda ke pat ngin le hang no su kata ka an kan dia dapat ini ladang idang skutu bang idang buram ya ke police department ngi buram ya ke moto help us to help you dan menta ke police department ka ong pembanding ngi bangi penkenya te kamu ai cu ke jikersan ngi ki paj ba menta